Hey guys, so welcome back to another video. Ngasi gyo ina ahamba pile A ko. Pile A haragadi Sunday, Tuesday, Thursday natragana Saturday da pokpi ba ichile now sing gyo ina me hariba manchida kari lege habadu gi matang da koi reading se tawdoine. Ado ahamba pile A gi oina koi card che draw tawba hawar se ko. The Six of Swords, the Chariot, the Ace of Wands, the World, Page of Pentacles, Three of Swords, Seven of Cups. Last card amatanga draw tauge aduga pile A ki reading se hona ba ko. Eight of Swords. Haidi card se kitang satisfied oiba watle dugini ko card amatanga yenge se kari lege habado ko. Six of Pentacles. And then sisina oracle deck ne ba ko pile A khani ba ichile now sing ina kari energy lege me haiba mansida habado khoi card ahum draw taraga thamse horen sigi main card khaise loiraga yengnana ba ko. So first and foremost, pile A habadi Sunday, Tuesday, Thursday and Saturday pokpi ba ichile now sing ina me hariba mansida isagi lucky ba vision yenga ase ko. So luckta the Chariot hariba card chathol eba. Chariot describes good luck, positivity and good vibes ko. So me hariba manse it will be filled with good lucks, positive vibes and good events for you ko. So pile A oibiri ba chile now sing oina me hariba manse daw yaba aphaba chawkhatpa yaba mantama oina pi eba ko. Aduga sida the world hariba card china supplement away kai supplement awge haba kanda pile A oibiri ba chile now sing oina me hariba manse da daw yaba aphaba mantama oigadawribani na isana hanadagi plan tawrakpa events khara isana plan tawraga hotnarakpa thabak kharagi aphaba achievement phangbagumba or isagi wishes khara completed oiba fulfill oiba yabagi possibilities layeba ko aduna me haiba manse daw yaba aphaba man oigadoribani na isana thabak tharam khudima phajna pangthok piraga aphaba achievement mayam grab tawba ngamnaba hotnabi ho haiba advice se kartegi phangeba ko. Finance ko niyang pamatam the Six of Pentacles. Six of Pentacles describes equal effort and equal return ko. Finance ki matang da isa na hotna zaman isagi hotna zaman lem na mangoy isa na paisa ta na bo hotna ba or paisa tung na bo hotna ba taragadi dum isagi hotna zamal dugi chap chaba return na dum phangani paisa gi ba finance ki ba stability and grip isagi khutta laigani ko aduga isa na expand tawthok taraga su lakpham adum laiba gumba natragana isagi oina dum paisa nungsa lakpa yabagi flow se maintain tawba ngamba gumba financial stability leiba yabagi possibility se me haiba mansida pieba ko aduga me haiba mansida pile A oibiri ba chile now singse kitang unnecessary oiba spending khari tawgadawbagi ngairaga leiba haidi me se hawba hawdringo ngaidagi paisa chatnaba lambi se already khong thangatlaga ngairaga leiba lambi khari layeba ko ado lambi do haidi sana paisa se chattaba yade natragana loihandaba yade loidaba yadaba or changdaba yadaba jaga oi targadi adudi manage taw tare adu natabida paisa se changdrasu yaba adagi khatang dor su sindok sinjin yanaga dawba aduga changga dawbagi ngairaga leraga su khitang thaidok thaijin tawraga waste tawba or expend taw thokpa je tawdana ba hotna ba yaboi taragadi adudo khitang haidi khantharaga or kai haini spend tawdo khitang expend do khitang khanthana ba hotna biu haibe advice se kartegi phangeba ko. Relationship and love life ki niyang pamatam the Seven of Cups haba maga Three of Swords haba mga card ani thol eko. Sige card ni shina pile A khan be ba chine now sing se isagi oina hoje relationship ta laibi ba natragana relationship settle tawna ba lambi da changshi lai ba chine now sing gi oina isagi mang the option je laiye ba ko haibadi hoje isa se relationship ta lai taraga su isa de approach tor pa natragana isa da adum kai haini relationship laina na bagi da makta kai haini hints pirak pa signals pirak pa or isagi relationship to the
ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯒꯤ ꯊꯔꯠ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯔꯠ ꯄꯔꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯔ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯃꯤꯡꯆꯠꯇ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯃꯤꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯤ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯑꯐꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯌꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯛꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ나 ꯏꯁꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯑꯣꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯦꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯒꯣꯜꯗꯣ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯂꯛ ꯈꯝꯕꯟꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯌꯩꯈꯥꯏ ꯊꯤꯟꯒꯥꯏꯅꯕ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦꯒꯨꯝꯕꯗ ꯀꯌꯥ ꯀꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯀꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯒꯣꯜꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁ ꯕꯠ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯂꯤꯁ ꯗ ꯁꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕꯕꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯖꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯕꯁꯇꯦꯀꯜꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯥꯁꯇ ꯏꯁꯥꯒ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯒꯦꯠ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯁꯇ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯥꯡꯖꯒꯗꯧꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁ ꯕꯠ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯂꯤꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯣꯀꯣ ꯁꯣ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯣꯔꯁ ꯈꯔ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯔꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯇꯩ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯐꯕꯗ ꯍꯣꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯅ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜꯗꯨꯗ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯃꯣꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯇꯦꯠ ꯃꯣꯔ ꯁꯦꯇꯜ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯇꯣ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦꯀꯣ ꯍꯦ ꯒꯥꯏꯁ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤ ꯀꯣ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯟꯗꯦ ꯋꯦꯠꯅꯁꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯀꯣ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ ꯍꯦꯡꯃꯦꯟ the Knight of Swords, Queen of Wands, the Lovers, Ace of Pentacles, Judgment, Six of Cups, Three of Cups, last but not the least, the Four of Swords ko. Sima leire aduga akhoi sidagi oracle deck sidagi
random oiba card ahum ama draw toraga thamgrase ko horen sige main card kaise loiraga kari energy pige habado yengna pile B the makta random oiba card ahum draw toraga thamgrase. First and foremost, pile B habadi Monday, Wednesday, and Friday pokpi by chilinaw singi oina love life and relationship ko niya na aphaba visions karapi ko. So pile B ay by chilinaw singi oina may hariba man sida ko. Relationship ta already lay ba chilinaw singi oina na traga na relationship junction ga daw bagi ngairaga lay ba habdi partner oina di layraga pura settle oina junction by chilinaw singi oina isagi partner dudagi or isagi other person dudagi sense of strong commitment na mapangba adagi mi do trustworthy oi habase sana realize to bugumba and then any issues kumba leramaga su mi hariba months the resolve toraga isaga person duga heart to heart connection na ma form to bangambagi settle loiba stable loiba jaga amada step in to bangambagi potential ama handaki months da pi bugo isagi person duna isada equal effort equal return expect torakani mi duna su isada phasna dum effort thadarak pa yabagi chances lay aduga celebrity for bamong da isagi partner duga isaga se loina ba yabagi potential se dum uwa phange ba aduna already relationship or situationship ta lebi bechil now singi oina issues lay rambagum ba se resolve to ki ba yabagi and then phasna stable loiba jaga amada changshalak pangambagi connection ama form to bangambagi isagi partner da strong sense of commitment ama phangak pa yabagi possibilities uyeba ko aduga single oi very by chilin now singi oina isagi marup mapangi through dagi natraga na family gumbagi through dagi ko adum isagi oiba person nama choose to baya bagi opportunity phang ba habadi either me amagi through dagi me no ba khangnarak pa bagi or isagi life ta ngasai gi single oiram badagi mingle oirak pa bagi potential lerak pagi mong ne ba ko haidi anoba person thengnarak pa bagi mitter pa bagi connection gi chances to pi ba ko career gi ni pa matam da queen of wands hari ba card cha thole ko queen of wands hari ba card chiga judgment hari ba card chiga imply tong se ba ko first and foremost queen of wands hari ba card chiga matungin na pile bi very bechil now sing se isagi career da anoba guidance phangba anoba openings phangba na traga na career se kitang charak chayet naraga leramba stable oram da bagumba se me hariba mansidagi pura fresh spring start ama tawba yabagi or new beginning ama da step in tawba yabagi na traga na isagi career se mapa chum na mafam chana chatpa ngambagi potential ama me hariba mansida pibo ko career settle phasna tawdri bai chili now sing yoina suna traga na beginning ama dalai bachili now sing yoina su me hariba mansida beginning do dagi lip ama la horaga chong horaga hai tare ko fresh oiba beginning do phazana mapung phana changsan ba yabagi chances lay adugo already set stable oiraba settle tor bachili now sing yoina su adum ano ba doors open up torpa ano ba achievement unlock torpa yabagi chances lay ko aduga judgment hariba card matungina mi hariba mansida palbi khanbir bachili now sing se isana aphaba tawjarure aphaba judgment phangani phattaba tawjarure phattaba judgment phangani ko you will get whatever efforts you put in ko isana kaino ma aphaba good deeds ama tawre good return phangani bad deeds ama tawre bad return phangani buko adumaina isage ba chap chaba judgment phangba ya bagi possibilities le duna isana phasna hotna taragadi hotna jamal lem na mangoi ba mi hariba mansida ko next the hangman hariba card cha thole ba sigi the hangman hariba card chi matungina pile b khanbir ba chili now sing yoina isa se mi hariba man se isa gi luck se kamaina lege ha kana luck se dom isa gi better side ta lege ba ko daw se dom ya ba ching dui ni ba ko tawba da bu phanam na luck lai tar ga su isa se kana da ba jaga do ina effort tha da ba time tha da ba money tha da ba adumaina wasted oi ga do ba mi na masing thabiroi da ba mi na khangbiroi da ba jaga da effort tha da lai ba gumba adagi isagi kana ga doba itau to hoda bugumba dawje phanam lai taragasu isana matang matam chana opportunity grab ta hoda badagi isagi khut tagi slip to ki bugumba adugumba khara thainar piyai ba aduna mi haiba man se isana kaino ma start to gena tragana kaino ma hotna gena khan taragadi ngasagi opportunity do ngai raga leibiyo lakti isagi favor da dum lei to batabu yam hena kai haini lai thokpa or kana roi daba jaga doina concentrate taraga focus taraga leibagumba se tawbiga no na haiba ba next the four of swords hariba card chiga knight of swords hariba card chiga thole eba ko sigi card ni shina pile bi khanbe ba chili now sing se mi hariba man sida isa se wakhal se kitang distracted oiba isa gi tawbam thokpa ithau dagi kitang diverted oiba adagi itan tan bagumba bit irei leitaba jaga gumba khara thengnarakani ba mi man sida ko haidi overall oina aphaba leitaraga su some days isa se am down feel tawbagumba distracted oiba diverted oiba adagi hei haining daba phorokpa adum health ta kaida kitang issues lakpagumba haidi ana ayek yama chawba natraga su kitang kai haini tan ba khotba adugumba khara di thengnarakpa yai ba ko kitang hindrances khara di thengnarakpa yai ba adom mi hariba man sida yari gai hoi any thabak tawu matam da rush ti tawbigano
patience ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ pre plan ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ but ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ procrastinate ꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ isagi tawbam thokba ithau isagi tawda yadaba responsibilities kumbada aduda focus tawraga thabak tawbiyoba kana dabada atopa jaga da swi tawba wakal or mind se divert tawba se yari gai tawbigano just focus on the goals that you want to achieve hariba karchina advice piyeba ko next the ace of pentacles hariba karchi tholai ko sige ace of pentacles hariba karchi matungina pile bi bi chili now singi oina me hariba mansida financial flow dum laigani stability laigani ko hoi paisa lakpham gumba na tragana financial flow se yam hekta over excessively hangat pa na tragana isana khanghoda ba mong hangat pa dudi oiroi but paisa se dum stable oiba isa gi grip ta laiba isa gi hold da laiba gi chances ti dum high flow do dum hana gi dum maintain tawga chatpa ngam gi possibilities ti dum laiba ko coming to the mystery oracle cards first and foremost the dragonfly hariba card chatholai ko sigi the dragonfly hariba card chi matungina pile bi oi ba chili now singna me hariba mansida aphaba achieve tawge and then isa gi na growth achieve tawge hai taragadi you have to be confident in yourself ko isa na tawgadori ba jaga du de isa se kainoma pangthoke khanbar kainoma hotna khan ba isa se yari confident oina junction na hotna view if you are confident and bold enough to take your step then the universe will reward you with whatever efforts you are putting in ko next the transformation hariba card chatholai ko sigi card chi matungina pile bi oi ba chili now singna me hariba mansida ngasai gi arembada matam manghalaga wasted oiraga effort hadagadabay muhutta kanagadaba jaga de sagi effort skills and talents to utilize taragadi achauba transformation ama me hariba mansida isagi life ta lakpa yabagi possibilities thoba piyeba ko last but not the least the mountain hariba card chatholai ko sigi the mountain hariba card chi matungina life haiba se hoi adum challenges thengnarakani hindrances thengnarakani obstacles thengnarakani bako adum bed of roses oiraga layo habadi yaroi but whatever challenge you face whatever obstacles or hardships that you face isa sa dum protected oigani amadi isana kainoma jaga amada problem ama mayok nari haitaraga su adudagi overcome taraga tholakpa ngamnaba potential du isa da dum pirakani habase card na specify tawe bako so sida loire pile bigay reading su sida gi dum low biya ba general advice yung lo shin biraga mathangi reading amungai minarase ko thank you for watching